35. Oh, sige. Balik sako, itamong sako, 5 kilo si tarha. Balik 30 na lang. Kita ko pa ha? Oh, sige, Kita ko. Hulat na rin sir, hulat. Mapay, mapay. Konti, basta mo ada ko talin. Sinti mo sin. Mapay. Oy, patong ka magumay. Oh, napatong. Ito, ano na ha? Pagbilihan eh. Bago la ito. Kita, kaya yung sabi na malis putak ko. Ito. 35. Oh, sige. Balik sako, itamong sako, 5 kilo si tarha. Balik 30 na lang. Kita ko pa ha? Oh, sige, Kita ko. kita. Hulat na rin sir, hulat. Pinto sa akin na. Wadaw, kulos-ulos. 35 tarha. Kira? 35. Lintang pisadat, 25 tara. Oo, bali may kulang ka pa nga, 200. May talagang kapako ni 200. Ako, talagang, Ano yung sako? may talagang na 200. Okay, Monos. 35. Buwan, nakakatanan. Oo. Kaya. Ang amin na yung kulang. Oo. Oh, thank you. May tagapanganit pala itong patong lang yung pwede mo na. Sige, makadi ako. Molos-ulos. Pistik. Hindi ako nagpatong. Ako lugudan na 200. Nga paralata yan. Makadi ako. Pistik.